Hihi ni undu uriku ungituma mucirithania munene David Maraga atore aririkanitwo naguo? Njikeria macokio maku kuhitukira namba ya ndumiriri nguhi ni 2182 thiini wa namba ya WhatsApp ni kifugo 7357888 thiini wa rurenda rwa Twitter ni @Kameme TV Kenya na thiini wa rurenda rwa Facebook ni Kameme TV Kenya. Nigukorwo ngithoma mamwe ma mawoni maku tutanatiriha mutabruko wito wa Mohoro. Tugithie na mbere ciegie mucirithania munene David Maraga ni oriti a Kenya kuregena na mendekithio mothe maria mangithingithia wiyathi wa ruhonge rwa magoti guku bururi-ini. Akiaria hindi ya kurekereria riboti uria ruhonge ruru rukoretwo rugika mwaka-ini uyu, Maraga ningi ni endekithitie watho uheane mwerekera wa kigina kiria ruhonge ruru rubatie kugayagirwo o mwaka. Kimani wa Ngujiri ni wotuhaririirie riboti no na njira ndaya. Kwa rita ria mbere mucirithania munene David Maraga ni aikirie muhwa wake thiini wa ndereti ya ugaruri wa gatiba iria irathii na mbere bururi-ini, akionekana gutetera wiyathi wa ruhonge ruru na njira nene na kuria oritie a Kenya kwaga gwitikira mogaruruku mothe thiini wa watho maria mangithingithia wiyathi wa ruhonge rwa ucirithania. True North, ever constant criterion in assessing any changes affecting the judiciary should be whether the envisaged changes aggrandize or diminish judicial independence. Miario no ya Maraga yonekanire kwerekerio hari riendekithia riria rirari thiini wa riboti ya BBI mbere ya mogaruruku ria kwendekithia ati president athondekage kamiti ya kunyabara uria ruhonge ruru ruraruta wira. Maraga akiuga uyu ni undu ungicokia bururi na thutha. Any changes which breaches the separation of powers or threaten judicial independence could be, without a doubt, a very dangerous retrogressive from the path of constitutionalism Kenyans chose in 2010. No thiini wa riendekithia ria watho riria rirathii na mbere na gwikirwo irore-ini a Kenya, riendekithia riri ria kumbwo gwa kamiti ino ni riragarurirwo na handu ha president kumba kamiti ino, riu mucirithania munene niwe uri miumbaga kuga ati gutire guoko gwa kuma nja kuringagirira mihango ya ruhonge rwa magoti. I want to assure Kenyans that I leave behind a solid judiciary. Ona kuhanoro uguo, Maraga ni aheanire meciria make megi uria ruhonge rwa ucirithania rungihota kwirugamirira hatari na gukuruhana na honge ingi cia thirikari, akiuga ati watho ni ubatie kuheana muigano wa mbeca iria ruhonge ruru ruriheagwo oro mwaka. To avoid reprisals when courts decide cases against the powers that be, have the judiciary constitutionally guaranteed an allocation of at least 3.7% of the national budget and have it deposited in the judiciary fund immediately after the budget is approved as required by Article 173(4) of the Constitution. Maraga riu ari na ciumia igiri cia gutungata wabici-ini yake mbere ya gucoka kuhuruka wira. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri. Tutanamba guikiria mwiroreri njitikiria ngorwo ngikuririkania kiuria gitu hwaini uyu, na kiuria gitu turakuria ni undu uriku ungituma mucirithania munene David Maraga atore aririkanitwo naguo. Njira cito cia ukinyaniria ni Facebook Kameme TV Kenya, Twitter ni @Kameme TV Kenya, thiini wa namba ya ndumiriri nguhi ni 2182, thiini wa namba ya WhatsApp ni kifugo 7357888 na ngiamukira mawoni ma ndwere. Benson Big B urauga gukanja kwa uhotani wa President Uhuru Kenyatta hii ndio tutakumbuka. Aya, kwina mundu uretwo Kamau Kanyisoko Huru nie ni gutucokerithia githurano na ya muthia tuikirie Kamau Kanyisoko Huru ni ndathoma. Mundu ugwitwo Mukorogo ka Mwagisan thayo muingi na gutetera Wanjiko hakwa ndakariganira. Thengio muno makiria thina mbere na gutuikiria mawoni maku
kurumirira kiurio kiu twakuria tuguikiria oro hanini ndugagitege ture mutambo ni tugucokereria na mangi maingi. Nimekuwa nikitaka kuexpand biashara yangu ambayo ni salon business. Nimekuwa nikitafuta mali naweza pata hela za kuongeza. Rafiki yangu mmoja akaniuliza mbona uliacha kucheza loto, kwa sababu yeye anachezanga bado. So nikamwambia hebu tujaribu, so tukaanza hivyo polepole. Mimi ni milionea wa kwanza kwa washindi 5 ambao watakuwa na